kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu. Ingi semeton titiang sarang sami sane banget ku semayang titiang rahajeng semeng rahajeng mewali kecendok sarang sikian titiang pipit niki sarang beli tam-tam sane pacang enter acara budaya ring semangka dimangkin ingi punike obrolan budaya berjaringan kenten nggih anto topiknya nih tradisi nampah batu sane wenten ring desa Depehe. Om Swastiastu niki beli tam-tam. Pak Jero niki Om Swastiastu Pak Jero. Swastiastu. Sampun napi gatre niki. Gade. Oh, inge Pak Jero indayang arpang ring mikrofon nggih. Nggih. Pit. Napi. Nih iragu sebenarnya di Bleleng sing Pit. Liu gade ada tradisi anu unik. Unik. Biasanya ya nanakin metetampan kan celeng. Nampas celeng, nampas siap, nampas nampas sampi, kambing, utawi siap. Janin nilan. Nampah batu. Nampah batu. Nah, malih bos, nih lakar kejelasan kenten nggih sareng niki sampun sesepuh saking desa Depehe. Mumpung sedang becike dane Pak Jero lengkapnya DRS Wayan Wantire Sasmiarte saking Depe ragane dados ketua PHDI ring Depe. Ketua sampun desa. Semeton sekali biasanya niki pacang nyangre semeton sane ring Denpasar, ring Mataram kenten nggih sane arse antu nagingin acara puniki. Pacang nyargen malih bos semeton sane wenten ring Denpasar, Gianyar, Kelungkung. Ibu Eka niki apun api apun sayageun niki Ibu Eka ring 4 bulan. Ibu Adi adalah ring Kelungkung. Pak Dewo Bima ring Kute. Apa nih Pak beli tam-tam? Ampun ada catatannya. Sana sampun anin. Beli tam-tam elingan niki semetone dumun mang de miar sayang saking YouTube dados niki RRI Singaraja Official kenten nggih. Ring YouTube. Angin sane mangkin kawiten dumun niki. Kebetulan angge santinya karena berjaringan dan wenten saninya rengin. Mane bos niki ring telepon nggih. Mersidangnya pade mantan. Pade mantan. Tiang nunas ring Wajero. Mangdo membuka dumun. Nggih niki kawiten antuk siki. Om Swastiastu kangge yang munyin tiange best. Inggih. Terus kawiten iki Pak Jero. Apa ngade jalene nata cening Nato cening jak mekajang dewo yen nidang apang sing sampai tu ketandes keteteh antuk pidabdabe undukeane jelek lan melaksana napu pirantine apa sing tepuk undukeane jelek jalan to uling jani tu patut melajah melesolah melaksana tane madan patut ya pin jele
kahucap liu nainggian ieu liuane king ngucapang ngorang to wiakti jelek. Pilihin ngelak sanain Nyanang to badihin pilih-pilihin to ring sajeroning ngelaksanayang. Molajah ngelidin awak Nato ini ke melajain nyiksikin to deweke. Sang Hyang Sastra patut pisan katunasang Dieu tu patut melajain tu sajeroning parisolah pidabad ane malah sing jelen tuah di aji sastrane sastra agamane ento tongos melajahane lung. Tua kide meraga sundi Doning sastra agamane punika wiyakti jati-jati mendados suluh mendados sunde nyunarin ane patut ane jati. terang galang jroning mana Sideng ngawesanayang galang ngelasang pertama asapun apun iki asal keyakinannya budaya sane pinake lelintihan pidabdab sejarah kawentanan tradisi nampah batu inggih punika sedaweg desa adat depe kesah saking Banua sane mangkin pinake wewidangan desa Tunjung. Pada saat utawi ritatkala piodalan ka pertama ring pura pusah punika dadosipun sane merupa sarana prasarana sinale tunggil bawi sane jaga wenten yadnya nangkepin utawi nyangkepin indik upakara punika. Ritatkala nampah kadipun ritatkala nampah challenge. Ritatkala nampah punika tan dumade tan pasamandana raris challenge punika ngeleb melayu lepas punika. Kentan nika dadosnya para anggota desa puniki kosek manah pun kadipun sapunapi panglidang menjalan upacaranya inggih punika sampun celengan lab. Nah usahane kan ke Pak Jero. Raris para krama desa puniki sane wenten ring pura pusah punika ngepung celeng punika sane ngeleb raros raus ring wewidangan Yeh Kedis, pelemahan Yeh Kedis punika, jadi kepung sampai mereka saking mawon tan pesangkan dana punika celeng punika ical tan wenten rumah saya sekali bawah saya seperti ditelan bumi. Nggih, cara nangkebang sesuatu jogi sing ade. Kekobetan manah warga desa di tiang punika saking wonten rikala punika wenten sabda gaib. Niki wenten napi wasne pawisik saking gaib menawi debetare napi gimana pawisiknya daging ni woyos-yos sane berceceran sane nike batu-batu sane wenten iriki puniki ring ajeng puniki nike wantah samian celeng duwe sane patut ke angen upacara kadipunika pebangkine bawas pawisike kadipunika dadosipun ikrama desa irika laris
niki sampun merupakan sabda utawi sampun wonten pawisik. Pawisik Masyarakat rene dak kerama desa puniki ngelaksanayan pedada punika raris ngejuk celeng punika rumasak ngejuk celeng punika utawi batu punika santukan yen bawasa ring lemah puniki batu punika wantah dasar sila dasar punika anika sane kejuk antuk ikrama desa baktana ke pura pusah genahang ring Jawa Tengah. Nah nika pun apit niki saat maka pawisik ide punika pasilih celengan yang ngeleb punika yen rarang ring kada menawi menawi celeng punika kepastu dados batu punika mesiluman dari batu. Mesiluman dari batu. Pak Jero malih jebos malih lanturan. Malih jebos Beli lanturan. tamtam malih bos malih metaken. Nyangger niki nggih malih bos malih lanturan. Mangde penasaran semetune kenten nggih. Adi batu tampal biasanya kan celeng tampal. Biasa niki. Sane mangkin buka demo niki telepon nggih 24644 utawi sane wenten ring 2000 leleng dados niki 0362 kode area nggih. 0362 24644 miwah wenten WA call nganggen kuota niki ring 0811 399 9790. Nggih niki sampun wenten sane ngranjing niki sane pertama. Niki informasi sane ngranjing ring telepon manten pirengang sampun nang ring radio mangde. Wawanin malih semeton niki putus semeton, niki. Durus semeton ngranjing. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampun weten sane ngranjing. Udara niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, sapu sireun niki Ibu iring titiang. Yang dadang buyar nih. Mimi dadang buyar tiang yang tiga wasa. Terus dadang. Hujan itu dadang. Yang Inggih dong, durusang di telepon manten pirengang. Mang deten dile. yang utami yakti titiang mengipi mira Raris adi dia karuni dewa yen keprade ke beli ini yakti beli lantas mangipi sampun pasti keto iya di Raben yang iswana pasti keto dewa yakti Raben ide batare siwa Naragaya diri putri sane meperagayan ide batari giri putri nyanang ke sana sane sampun pasti ke patut pisan pun ke jungjungang malih ke baktinen iratu puji maka dewaning palunggo ratu yak dicane patut sumungang titiang akan dewaning adewa
maka duaning wantah palung ratu maka ratun dewani wiakti Naka minyakan tutut. Sane menados punika minyak utawi lelengut ring sajeroning tatuane ya. Wiratu asarining yoga barata nadu mada. Soane mendados unteng-unteng punika sukseman. Pidabdab berate yoga punika. Nggih. Dura sampun dong. Punapi ki. Ado sical niki. Balik ide. Inggih, minabang sinyalnya Minabang nih, Kang. sinyal Nggih, utai sani pulsa. lianan Nggih, sani niki sampun lianan. benten sani ngeranjing niki Pak Ah, Geroda ring gering ukur. WA. Dadung Call. biaran. Halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Geroda. Nggih. Boy. Nggih. Bapu gerodak tiangnya di tajun nih. Pak Geroda gering tajun. Terus niki Pak Geroda. Dulu Pak Gerodak, niki wenten Pak Wantir. Pak Gerodak orang Pak Wantir, nyen pada Pak Wantir. Oh, Pak Niki singkat manten. Inggih, Wantir. Kewaleng dadi catatan. Tutugange Bapak Gerodak kan ibi nih nostalgiane nih. Nato lo. Ya datun beli subunidang nerimu nuki buka keto lo. Kewala ada masih ane dadi catatan di kenah beli nih di idep beli nih lo. Perjalanan ilu ngalahin. Nato ane dadi catatan cen indik pejalan ilu kita megatin beli ngalahin beli nganten lantas ngalih anak muani Liu anak memangenang. liu pesan tuh nyamu berayane tuh mangenang indik iluke punika Ban lagase tuara gigi ngonange tekening nyamu berayane lo ban lagas pesan wiakti sing ya gigis-gigisan lo lagas nyemak keputusan ane gede punika ane mabuat tuara ngitungan diuri dadiannya tuh anake buke lo sing taen bung lah hitungan kengken lakar tepuk bin pidan kengken lakar jalanin di urian nyalanen pelindar hidup. Nah tu unduke lakar ilo ditun nyanto nak sing dadi kejap-kejap nyang awai makapuan makatlun seterusnya lo ditu lakar nyalanin hidup sing taen bakat kenoang lo Kebatak ngulurin indriya. Nah tu doaneng ilu bes kejorok batak ngisinin nafsun demen ilu he kemawon gitu nyantulo
ngitungang dewek padidi sing pesan tu iluh ngitung anak lenan nyentuh ada panah ada nyamuk jog demen iluh ke padidi tu ane yak di sinin dadi bingung benak pelik tan kerambang nanto ane we ngawas sana yang ngawet tuang tu iluh bingung nah doaning sing pesan tu iluh ngitungang encanane bener encen ane pelik bobo mekelu kalah ni Pak Gerodak bom mekelu ni kalah ni gitu kemarin ni apa ada 10 bulan paling Rasa sayang. ingat kan ngerasa sayangin nu gitu nah kalau bo tutuk bulan pitu dingin Pak Gerodak Dadi be. Jadi ngujang nih. Tadi melali. Nah, ngali selingan Iya. ane len Pak Gerodak angon ngelipurang. Lipuran kayun. Ada Napi Ini bukunya bapaknya nih wow Rausang. Bapak Wanti Jero Bayan wantira li depe. Woi, Payan. Yang nge, semua. Yang kenal lu ada Payan nih ke. Nggih. Yang sering kali depan bidan gitu. Ini Payan guys, semua. Nggih semua Pak Gerodak. Pak Gerodak sanewenten Ring tajun. Tajun. Malih wenten iki Malih semeton. asik ki. Nggih. Nunggahang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Radione niki putus. dilenge. Malih Radinya hadirin semeton nggih. Niki Pak Jero Dane niki nggih. Om Pak Jero Swastiastu. Dane ring tajun dane re. Nggih, Om Swastiastu. Om Pak Jero. Swastiastu. Swastiastu, Nggih, Rahajeng. Nggih, rajang siang Pak Jero. Payan, Tiang. Nggih, suksema Pak Jero durus. Dulu Pak Jero Dane ring tajun niki. nggih patut Payan. Wih, mererot aja ke sawitrane Pak Gerodak iki. Nggih. Dawag niki Pak Wayan boleh ke Pak Gerodak ge sinampura dan boleh nyambangin dia mereka. Oh, nggih. Wah, tiang nak kente bayi cek adengane iku sing ngilang kenyal nyosot. Pak Gerodak. Sampunang seselan Pak Gerodak. Nggih. Duru Pak Jero. Durus. Nggih Payan jaga ngawitin puniki nggih. Durus. Sakeun nikah ngarat iyan wenang manut kukuhang wiakti jagate puniki wiakti antuk kawenangane puniki sane patut manut pedes Priakta rumah bidadab bide sang maraga manu saning ngukuhang sajeroning upedese punike saratang ugi angin ngukuhang jagate saya kang paku nahan parayu jana sehananing kesengsaran mungguing jadmane punike patut entasang ugi
mangde side punika kukuh jagate Janan nuragdi dwi kepangguh. Yen kadi asa punika pasti ke punika waduh jadmane wiakti gemari palo Cinawi punika side pacang pangguhang. Wih, becek pisan ke Pak Jero. Dalam san kesukseman. Sukseman dalam pisan ke Pak Jero. Sukseman niki Pak Jero. Jero Dana. Gitu mugi para pengundang sami pada kena rahayu yang dije ka Nggih, mugi-mugi sareng sami rahayu. Ya ada acun cuaca kada asa puniki nggih ekstrem nggih. Mugi-mugi rades nggih sareng sami memanggihin kerahayuan malih patut daler sami punika berhati-hati waspada tapi malih yang magi nggih majeng ring ring pare makin beri tam-tam bentar dulu kita jeda dulu dengan filler. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus gak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah udahlah, baca komik aja. Nah gitu dong. Ya ada con itu nih coba ada sekelumit gambaran ya. Filler Di filler kan terkait dengan nampah batu. Terkait nampah batu kebutuhan makin
narasumber wenten Langsung iki Driki wenten. mangde dijelaskan lebih rinci kide. Nah ke di wautan sampun di pelaksanaan ke pada saat sase karo. Nah niki mangde dijelaskan di saat nampi ke utawi purnama utawi napi dulu Pak Wandire. Inge semua Bapak Wayan, makin di tiang jaga negesang, ring indik genah upacara tradisi nampah batu punika wantah megenah ring pura pusah. Ring pura pusah. Nemonin purnama sasih karo kadi Sasih punika karo, kewentenan nyane ngemagiang upacara dike. Sake mawon pinirin di tiang uning ayang para pemirsa miwas semeton tiosan riantuk ring desa di tiang wenten merupa derste. Taler sampun keunggahan ring awi-gawi. Dadosipun ricat kalau wenten napi wasane sasih karo nemunin sasih karo di purnama sasih karo sake wonten ricat kalau punika wenten sane kewasanin warga nguncal balung nenten kemargiang dadosipun ricat kalau punika nenten kemargiang upacara nampah batu dadosipun nenten setungil ngewarsa ngewedang upacara nampah batu manut sekali yen sampun kencelan saking wariga nenten kemargiang yen tan wenten ngelanu ngemargiang upacara punika ring pura pusah. Dadosen yen nemunin purnama sase karo nemunin seusan galungan punika pucal balung yen sampun nepek ring galungan berarti odalan taler nampak batu ten margi. Odalane ten margi taler napi margi odalan ten margi. Kade asapun nike sampun keunggahan ring sajeroning ile kita aweg Duru Pak Wandir. Inggih mungkin uninga yang titiang masyarakat desa Depo punika sane alaki rabi sampun mawi wahe durung tercatat irke ring desa adat punika wantah ngawiten me desa adat wit sangkaning panglisana yadnya ike ring pura pusah. Dadosipun sekade aturan titiang wau puniki nenten ngewarsa ngodeng odalan bisa ritat kalau punika sane munggah medesa adat puniki bisa 300 bisa satak enten satu bisa ngangkel 4 tahun 3 tahun kadi punika nggih yen sampun wenten odalan rika memargi ngelanus dan kena wau rades keunggahan cacakan kasukang cacakan ring sajeroning cacakan medesa adat ada masih agak Pak Wandir. Iya nake bung andam biar bisa 4 tahun bisa perai sing kena perturunan nike kan diuntungkan kalau sake wanten karena rasa keyakinan keramu desa merasa pangel-ngel ini dang keramu dados keramu desa dekat Pak Wandire inggih urus yang Pak Wandire semalihipun prosesi akide aturan titiang ritat kalau sampun perjantanan purnama karo punika semeng nih pisan puniki sane pasangan suami istri sane sampun wawuh puniki semeng pisan makte canang sari beras dinah puniki tur makte ayam putih ayam petak sane mepanggang nika genah ring pura desa punika taler merupa napi waste bukti wajah nika ut peti nggih ring pura desa dados ngawitin dados mekrama desa di dalam lingkungan sosial ke masyarakat. Nah ini patut secara di skala patut kelanturan untuk yadnya sane dados cihne ragana sampun. Pak Jero diki sampun enten sane nyangre niki. Nggih, malih jebor malih lanturan
Wayan. Nggih, Pak Putu Wayang uling tuni sampun niki ngepah. Ah nggih, Pak Om Putu Wayang Om Swastiastu, Pak Putu Swastiastu. Wayang, Putuwe di Tajikula. Swastiastu, Mbak Pipit. Ini degana Pipit Tawang. Ayan Pak Pena. Tiang du bocah patine marade Mbak Pipit yang sing bocah patine Pak Putu Wayang. Biasa, amun anak lanang ane capatine anak lo malu gitu. Oh, Pak Tamtam masa nak muani turun muani Aja. malu. Iya ajan. Jeruk makan jeruk Jeruk dan makan nenek. jeruk dan Tapi ngajak si Pipit jo bukan kiap matanya dibuang kiap anu no. Anak. Inge dulu Pak Putu Iya, Wayang. terus niki Pak Putuwe. Niki anu nih gendeng lucu niki. Ah nggih. Nama si dia. Nyanto cekar-cekar di wangan. Mimi Dewa Ratu tuh nyente nih ada di sisi lantas cento gelur-gelur. Niki nyonyon tiange pelali. Neng mai neng mulian ne susun miminin tuh pelali neng. Nangeng ke gigisan apang tu sing lepek layu. Sake wale de gemes nan ceneng nyan bes keras seneng melali ngawinang tuh nyonyon mimine menggelayutan nyentuh layu. Manipuan nyen mangelakang men di manipuane nyente lah karedong lahang masih itu cening. Wantah beli nemang raksa. Nah tua beli tuane wiyakti patut ngerakse nguasayang tu beli poi Semua. inge suk semua patut Semua Putuwe. Pit Inggih. ningen Pipit dege kampur Mbak Pipit. oh nggih ngenane purno gening ini Oh, misi. kalau misi suk gitu. suk semane ale Hmm. jane ale nih mai nyonyon mimi nih pelali mimi itu ibu Iya. ya. Terus nyonyo itu apa? Nyonyo itu susu sumber kehidupan. Nah tuh nyet ada jobo kewo hati ceneng muat pahit dewa di wangan ya. Nah itu mai di mimi ini nih laku sumber kehidupannya ada di ini. Nah gitu suksemane sangkale sing dadi degemes kening mimi melali nyonyon mimi telah nyanyi nyen yen telah lantas sempahan itu Terus sing idang nyonyo na dene. menyonyo sing ada Sumber kehidupan. Yen iraga gemes tekene anak tua tekene pembekat tekene mimi sinah iraga sing man restu kadung telangnya maganda kan wayan Sing dari degag-degag ngajak Mimi. soalnya mimi megandung-gandung go Saja. Cakal ada istilahnya sorga ada di telapak kaki ibu. Sing di telapak kakeknya beli tam-tam. Entar sana ngeranjing niki. Nggih, durus Om Swastiastu. Om Swastiastu, leng tuni tiang kenyal mecik-mecik. Napi niki pecel-pecel sire niki. Niki nomor telepon. Oh nggih. Sire sanire. Ibu Eka niki. Tiang Bu Mangku niki Bu Batam. Oh, Bu Mangku Pulau Batam Bu nggih. Komang ya, Bu Komang. Ibu Komang nggih di Pulau Batam. Terus niki Ibu Komang. Ini nyaringin tiang ya. Iwau Pak Putu Wayang. Nggih nggih Pak Putu Wayang. Nggih, hajang mesanekan Pak Putu, Pak Karoda caler sampun nggih. Nggih durus. Ike Ibu Buyan, sila dadong Buyan. Dadong buyar yang tiga wasa.
Inggih rahajeng sanekan nggih. Nyarengen Pak Tanca. Durus Bu Komang. Sawadajani Nayat pinih nyedayang tuh usanang sudang tuh ngawit jani tetep ngelarase parisal-sal mula bakal manu madi napa wananya tuh usanang parisal-sal duaning saluwir unduk-unduke ane tepuk lantas entu mula wanta bebekelan tuh mai manu madi ingat nah pangeside purna parisal-sale tatuane jalan inget-ingetang tuh yang abdi sangyang gamu doa angon mamur nayang nanto lantas anggon piranti nyap sapang murnayang ngelipurang Nyelimurang mana? nyelimurang manahnya sedih tuh tatu agaman tuh ingetang bede-bede oh nih ane ada purwo karmo sanci te karmo pale nanto ingetang jeneng bucu bekalan irake buka kini ya Berupa karma wasana. karmo wasana di kanjakan tuh kena hesung lamun tuh sastra agamane kebitin tuh apang nidang purna lantas apang nidang tuh masap-sapan rasa sedih ya jatuh karena nato doaning yen ulurin lantas kenewe ane suung ane ngalamun totonan sina tulah karane mentik kenewe tan mari dadi itu bingung bakat rambang
yakin kini tu ane tawa-tawa tekojong tumbuh dikenahi patrembes tu entu bakat wiakti carce. Ane bana kaden Mawasana lantas pidabdabe tu ane merupa bener bakat tar ke pele ane pele kaden tu bener. salah Ngawinang raris salah sengguh tu dheweke mawosang lantas pocol melajain sastra. Wih, suksema Bu Komang. Inggih suksema Pak Tantam nggih. Ini nyalam sareng sami sampun nggih. Oh nggih. Niki galai sampun tambe. Nggih, tambe 11. Malih kudang menit niki. Malih 8 menit. Nah niki lanturang mangdo tutup napi harusnya penjelasannya saking Pak Made Wardipe hampura demun niki. Hampura demun. Niki galai pun tampil dur payan lanturang sane kaping 3 petaken yang napi filosofinya masyarakat depe punike suksemane ring pidabdab puniki tradisi napa batu. Nggih lanturang titiang indik ritat kala jagi numas bawi duwe utawi matatawan punika ring napi wedi yakedes punika majang ring sane ngangganin ike jero dulu desa. Jero dulu. Hane seolah-olah ngawak napi pinake napi utusan kadih punika nika tumasin batu dadosipun ritat kala numas napi celeng ni ke rumah sak numas celeng punika dados wonten kegiatan praktek ekonomi sosial ekonomi ring desa. Semalihipun mangkin yen ritat kalau upacara napi wasai tradisi napa batu wonten majengan magibung saking keramu desa anyar puniki magibung punika dadosipun rasa bersyukur rasa bersamaan napi wasene paice saking Ida Betara Wisnu wenten talar ida ke pelinggih kekalih pelinggih Betara Wisnu lan pelinggih Ratu Ayu Manik Galih punika ngaturang suksema semalihipun sane merupa pengganti daging bawi punika utawi ulam bawi punika wantah pinake sayur-sayuran, jukut-jukutan, menawi lab-laban payem, menawi tuwung, kacang panjang, miwah sanes tios-tiosan, punika keolah saking keramu desa anyar, puniki ngangen napi wasan nenten kedadosan ngangen lengis. Ngangen minyak. Tendados punika. Janten punika iraga sampun wenten pidadab ajah-ajah iraga mengurangi kolesterol. Ring bidang kesehatan punika wantah membuat patut pisan kadi punika. Niki saking dumun sampun wonten tradisi yen cara mangkene vegetarian punika sing perlu wujudkan tepungnya ngon sate sepadane uli pidan coba ada ajaran vegetarian tekan sekadi niki tradisi niki rinan sampun iraga bener-bener pitekat ina kolesterol tinggi kan ngawinang napi iraga nasi kewak nih kehidupan ring relatif niki malih kidek puniki kawiyaktianipun ring inik
kebanda antuk galah puniki titiang puniki neleh tehang sejak mana jangkep kasujaktiane akeh pisan tetuak nak kasukseman menawi kapengajang katur asrama munggah di ke Trinity, Trimurti, Trihitakarana sami. Punika sami sampun wenten napi medaging punika ring ajaran cakupan kesukseman nampa batu ke. Kadi punika mungkin titiang aturan sepintas ya kantun akeh patut aturan saestu ke Bandung Galah. Patut pisan iki. Nggih suksema payan sampun para mesanti. Om santi. Om anu badrah kratawo yantu wiswata. Nggih, beli tam-tam niki wenten niki malih petang menit niki. Pedalam niki ulih. Nggih, Ican Pak Wardipe. Pak Wardipe, sampun nical ragane saniliana niki nggih. Oh nggih, malih hadiri ini sida munggah. Dur. Om Swastiastu Pak Wardipe ulang nih. Rahajeng. Nggih rayu. Salam kenal ring Ibu Pipi. Sira niki? Sira niki. Tiang pekak putu tiang. Pekak putu ring dije? Pekak putu ring dije. Banjar Tegal. Oh Banjar Tegal nampak iki. Nggih pekak putu nalikane malih 3 menit pisan niki pekak putu terus nggih. Heeh. Pare anggem pensiunan. Inggih. Ring semeton sepedon titiang para angge kadi titiang puniki inggih punika pensiunan Ketut manut bahagia sami napatut nginutin wiyakti sareng sinamian reling sing mahu makedoaning idedanen titiang para pensiunan puniki wiyakti sampun lolos dados puniki werde sane utama warese sane katuju ingin enten jalian wiyakti sane dados bobot tujuannya nih sekalan yen kadi raos kerennya punika mangde si persida sehat jasmani lan rohani sakala lan adiatmike mangde sida punika nggih seksema mapi kena mereng jaga nasre sider aris wiyakti magune dados werde puniki ring jagate wiyakti wih becik ya nggih Kak Putu suksema niki sareng Mak Pipit nggih suksema Kak Putu semeton duaning nalika sane kepaece sampun telas niki para pamirsa para pangonang maka duane kebanda antuk galah puniki rawuh riki jagaan negang titiang acara SLJU berjaringan puniki rade suningayang titiang sane benjang kantun memargi saran SLJU kadi biasa iki punika ngelokal ring
Singaraja. Raris mekirang langkung atur titiang aturang acara puniki napi luwire atur-atur titiang kirang manut titiang nunas gengrene sinapura. Sane makin puputang atau para mesanti. Sinep antu para Santi. Om Santi. Om.